chỉ bây lệ Denis Ralte cái này chia cặp channel là cái lâu lâu mà chứ he channel hi online math tuition Mizo tronga math zir na tur ta na ka buat sai ani kan thil zir lai kan chhor tang kai le zual theinan hian pong po en liam top lovin pen le paper ne lo in chok la thei ang lo copy thavela ka thil explain reng hi ka maths guide bu zul zuya ka explain zel do na wangin a thei ram chuan lo lei vela ti chuan ni ta na tang kai le zual ngei ka be se ani ole tun truma chuan class 10 chapter 12 maths chapter 12 trigonometric identities kan endona hemi trigonometric identities in ma hianin episode pakhat basic trigonometry abul thuma tanga enna khami kha in ma support don ya ti chuanin exercise kan kai ma in thil en le lok nga ya oma he hilo en lok ta ila trigonometric identities how kha ma sa pathum ho kha han ngai tu ta ila sin cos tan ho kha avain tipo nila cosec sec cot heng ho paruk zinga hianin sin le cos hi a basic an ni tan te cosec te sec cot ho zong hi sin le cos atangin sin le cos angin an da vek thei sin le cos atangin a chuak vek thei ni omzia chu tan a hi han en sin tela tan hi sin by cos ati theya cosec hi 1 by sin sec 1 by cos cot cos by sin ti khan engkim ka sin by cos a khana da vek thei ti kha lo shelok phottai la hi nakina kan mangtang kai do na ti chuanin thil dang soi tam lowin exercise kan chok mai anga ma se exercise kan chok ma hian kan hriat tur chu exercise 12 question hi atam em ani question 49 thlenga oma kan zi heta class 10 na hemi exercise chapter 12 kan zir po hian exercise 12 ringot chok tur hianin kar khadon kan mamu ani chumi ni wang chuan question zong hi fel fai thapa ka chok so vek ani chuan he video hi dar kar thum chuang ani do na chumi ni wang chuan ka cho dana hian ka chok pop panga om dan ho vel ha ka soi fia pop panga fel fai thapa zia ha ka chuan ka ziak don lawani ti chuanin aba ka fel fai thapa zia dana ho kha chu guidebook in lo endonia here question number 1 atangin chanila le question number 1 1 plus 10 square into 1 plus sin a into 1 minus sin a is equal to 1 ti ni sin a tan a ti ho veli sin theta tan theta ti ne khan eng madang lam na om lo ti kan ti kha ti chuanin he tiang jong hen ngai tu angai ta thil pathum kan multiply don ni ta hian heile he kan multiply anga answer a 1 ron suatir kan tum don ni thil kan multiply a 1 chuak tur chuan kan cancel angai ta thil multiply a 1 chuak tur chuan entinan 3 hi 1 chuak tur ka multiply don chuan 1 by 3 ka multiply angai ta 6 te po 6 into 2 into 3 te polon ja hai 6 thawani ta hele he te ka cancel thei kha angai don ti sita ila 1 chuak tur chuan kha khain ril ruwa da lo ula ani chuan engting nge trigonometry a khan trigonometric ratio hawa khanin kan multiply a engting nge 1 chuak thei ho kha sin engin nge kan multiply in 1 chuak sin chu a letling cosec ne na kan multiply in 1 a chuak cos po a letling sec ne na kan multiply in 1 a chuaka 10 po cot nen chu ti ang chia chuan kha in ril ruwa lo da lok ta ula ti chuan in heng ho hi cancel thei dan turin kan siam angai ta ni masang na bera chuan 1 plus 10 square a hei chu identity sa tangin kan thre thei mai anga 1 plus 10 square a chu sec square a kan nei a sec square a ti chuan sec chu eng ne na kan multiply in nge 1 chuak thei sec chu sec letling cos ne na kan multiply in 1 a chuak thei ti kha kan thre ta ni chuan helam panga tang he engting nge 1 kan suati rang ti kha ni ta ni sec square a kan nei a 1 chuak tir tur chuan engemoni ka a letlinga ka multiply anga ya cos square a ka multiply anga sec square a ti chuan cos square a kan mamo a kan nei chu sin ani sin hi cos a chantir dan chu 1 minus sin square a kha cos a chang thei ti khau kha khang ho zong khain ril ruwa lo da lok ula ti chuan kan cho chun som zel dan hi enga tinge kha tianga kan pong puti ri ngot enga tinge he tianga zonga kan ti lo ti ang khoi shena om lo nan le han en sin tai la heta hian 1 plus sin a into 1 minus sin a chu
a plus b into a minus b ang form na niya. Tichuanin, hey chu a plus b into a minus b chu, ang tingay kanti ang masazo kahi kan square nga minus anong jok square. Tikhan. Ani chuan heta po. Masazo kahi kan square nga 1 square 1 minus sin a sin square a kanti thaya. Tichuan sec square a into 1 minus sin square a chu cos square a ani. Sec a into cos a hi 1 ani kan tia. Ani chuanin sec square a into cos square a po 1 thaw ania nga. Sec to the power 3a into cos to the power 3a po 1 thaw ala ni don ti kha sia tur ni a. Ti chuan sec square a into cos square a chu 1 kan ti thei ni. Kan du chuan heti lai hian step pakhat kan la da theya. Sec hi cosin kan da theya. Sec square a chu 1 by cos square a ani a. Into cos square a. Ti po hen kan la ti thei ani. Cos square a into cos square a chu 1. Le next question hi en le taila sec square a plus cos square a whole square hi 10a plus cot a ya chantir tur ani a. Sec hi 1 by cos square a in ka da theya. Cosec hi 1 by sin square a in ka da thei buka. Ti chuan hei hi LCM kala anga fraction na number pa ngai nilo fraction number pa ngai nilo beldan ka ti khain lo endon ya. LCM atan chuan hemi te panhi multiply hi ni meya cos square a into sin square a. Chuan han cho chu zom ze lila cos square a into sin square a ni zon huwa han hei hi ka cross multiply anga ya 1 plus sin square a chu sin square a plus 1 into cos square a cos square a. Chuan sin square a plus cos square a ka identity sa khan 1 kan neya 1 by cos square a into sin square a root over khani a heta po root over data ila. Ti chuan hei hi 1 by cos square a into sin square a hi han en chin ta ula heta hian plus le minus pakhat ma lawani chumini wang chuan a square root kala thei a zia chu hei hi lo en lok ta ila nakin zela po hetiang problem hi ron lo don ani tuna khanin root over kan tia 1 by cos square a into sin square a kan ti a heta hianin plus le minus pakhat ma lo wangin square root kala thei ka ti a zia chu heta hian en chin tela hei hi divide ani a hei hi multiply ani a ti chuanin a square root alo lo tela square root of 1 chu 1 ani a square root of cos square a chu cos a ani a square root of sin square a chu sin a ani. Ama ero chu heta hian entianan 1 by cos square a plus sin square a lo ni ta se heta hi chuan 1 by square root of cos square a cos a plus 1 square root of sin square a sin a hetiang hian ti thei lo ti hriat tur ani plus emo minus emo chuan khatiang khan square root alak ve thei lo kha kan chian em mangai ni nakin zela po. Ti chuanin hei hi kan cho chhun zo manga square root alak thei kan ti kha cos square a chu cos a ani a sin a cos a sin a ani han en chin te la right side nen khalain ang chuang lo ani mai ro chu heta hian hei a basic kan thleng to a cos square a sin square a te chu heta hian la ni ta se chu heta hian cos square a mo sin square a mo te chu la ni ta se cho chhun zom zel dan alo omanga ama ero chu han en chin ta ila cos a sin a ti ani wangin hei a basic a ka thleng sa to cho chhun zom vak ngai na om to lawanga chumini wang chuan right hand side ha kan chok ve thung don ta ni RHS sakha 10a plus cot a ani a chu hetiang anga cho cho hi kan tum don ani ente kan ti ang 10 chu sin by cos sin a by cos a plus cot a chu cos a by sin a ani a hei hi kan bel ve le anga LCM atan chuan hemi te panhi multiply kan ti kha
cos A into sin A. Chu ta hi kan cross multiply anga sin A into sin A chu sin square A. Cos A into cos A cos square A. Ti chuan sin square A plus cos square A chu 1 ni a 1 by cos A sin A. Ti khan left side lampang left hand side ka chaw 1 by cos A sin A ka chok chuaka right hand side ka chaw 1 by cos A sin A ka chok chuaka ti chuan LHS is equal to RHS kan ti thei ta ni. Number 3 na hi chu simple lu tuka hai han in chinta ula ta han bracket chunga mi enge 1 minus cos square A 1 minus cos square A chu sin square A ani a ti chuan cosec square A po 1 by sin square A ti in kada anga is equal to 1 ani mai. Number 4 po katiang deu chi akhan niya nga ahar salawa. Number 5 po anya nga number 6 katenang. Le question number 1 na kan ti ang khan hey thil pathum multiply ang ania heng ho hi ain cancel out vek anga yani 1 suak tur chuan ani le pekin ain cancel out lo pekin identity sa 1 chuana sin square A plus cos square A is equal to 1 ti ang ho kha kha kan mu chu angai ti seta ila ti chuanin han en chin ta ila heta hian hei hi cosec A minus cot A ti in a oma cosec A minus cot A hi han ngai to chin ta ula formula a khan cosec square A minus cot square A is equal to 1 kan nei kha cosec A minus cot A hemi hi engne nge ka multiply ang hemi chuak tur chuan hemi anga ka chua tir chuan hei chu 1 ania ani chuan hemi hi ka multiply the na tur chu hei hi ni cosec A plus cot A chu chu heta tang hian chua tir kan tum don ta ani cosec A minus hemi hi han multiply tele cosec A into 1 cosec A plus cosec A into cos A cosec A cos A ania nga kampang chu pa ngai chuan cosec A plus cosec hi 1 by sin angin ka da theya 1 by sin A into cos A 1 into cos A hi cos A ani a chuan chuta cos A by sin A hi cos A by sin A hemi hi cot A ani le a cot A ti khan cosec A plus cot A le lampanga ka neya le lampanga cosec A minus cot A ti chuan cosec hemi te panhi ka multiply chuan A plus B into A minus B ang alo nia ani chuan cosec square A minus cot square A chu 1 ani ole question number 7 kan enanga cosec A plus sin A into cosec A minus sin A is equal to cot square A plus cos square A ti ani a hei hi hetiang hian lo en chinta ila cosec square A plus sin A into cosec square A minus sin A A plus B into A minus B anga oma wangin hei hi cosec square A minus sin square A ti in kan da theya cosec square A sin square A square om chuan identity sawa kan mang thei kan ti kha chumi ni wang chuan han en chin ta ula cot le cos a chantir tur ani a ani chuan hei hi cota ka chantir thei ni cosec hi etinge cota ka chantirang 1 plus cot square A ka ti thei ani minus sin square A hi cos a ka chantir thei 1 minus cos square A ani cos square A sin square A hi 1 minus cos square A amai ro chu thil hriat tur poi mo deuh chu minus subtract tur ani awangin hetia minus sin ni da ringota sin square A hi 1 minus cos square A ti chuan adik lo ani minus ani a heta tram khat aya tamo omdon re reng chuan bracket i da nge nge yangai te kha hreta ila chuan 1 plus cot square A minus 1 plus cos square A ani a 1 minus 1 ka cancel anga answer chu cot square A minus cos square A lo ni ta ni le question number 8 ka chok tluan don lowa in lo cho chun zo manga sin theta plus cos theta ti hi chu engtin ma da son ngai na engtin ma siam dang lam ngai na omlo a basic ani to pa sin theta plus cos theta chu sin theta plus cos theta ti ba kana om chun zom thei lo
thil dang ne na kan multiply thei na kan nei te ni lo chuan he lampang ve thunga hi tan theta plus cot theta chu tan chu sin by cos in ka da theya cot hi cos by sin in ka da theya tiang khan hei hi in belanga answer chu ron chuak mayang question number 9 1 plus sec a by sec a is sin square a by 1 minus cos a lo ni ta se left hand side lampang hi lo en chin ta ila 1 plus sec a by sec a cho chun zom dan tur chu he lampang a hian cos ti lampang vela chantir angai wangin sec hi cos a ka chantir theya ka du chuan 1 plus sec hi 1 by cos a by 1 by cos a ani a chu chu chung lampang hi 1 plus 1 by cos a hei hi number pa ngai le fraction bel ang kha ni a cos a into 1 cos a plus 1 chu cos a plus 1 by cos a ani a chuan hnuai lampang hi 1 by cos a ani hetianga multiple fraction ang chi achung lampanga numerator a fraction dang tho denominator a fraction tho aron omani chuan hetianga chuan a denominator le denominator ti a cancel thei cancel ta ila a chuaka chu cos a plus 1 ani cos a plus 1 ani ta a ti chuan cos a plus 1 ti hi heta hian chaw dan tur step chini aron omani pakata chuan right hand side kan chok ve theya pakata chuan hei hi chaw chhun zom zel dan chi khata oma chu chu han enta ila cos a plus 1 ti ringot ani a cos a plus 1 hei hi cos a plus 1 by 1 anga lo ngai ta ula engtin nge cos a plus 1 hi sin square a a chanang cos a plus 1 hi engtin nge sin square a a kan chantirang ti khan ngai tu chin tai la hei hi kan enang sin square a hi 1 minus cos square a ani kan ti to a chuan 1 minus cos square a chu 1 plus cos a into 1 minus cos a ani a ti chuan ma kan soi to cos a plus 1 hi sin square a chantir tur chuan 1 minus cos a ka multiply angai ti na ni chu heta hian cos a plus 1 hi 1 minus cos a ka multiply angai hei 1 plus cos a ne na ka multiply chuan 1 minus cos square a ron chuaka nga chu chu sin square a khani dona ama ero chu kan pong pu multiply top theilawani fraction a fraction anga re reng chuan hei fraction angin ka zia ka by 1 angin ka zia ka achung lampang ka multiply na into 1 minus cos a achung lampang ka multiply na hian anhuai lampang po ka multiply angai 1 minus cos a ti chuan hei hi cos a plus 1 ti le 1 plus cos a ti hi thil in ang reng ani chumi ni wang chuan 1 plus cos a into 1 minus cos a plus b into a minus b angani wangin a square 1 square minus cos a square a by 1 minus cos a 1 minus cos square a chu sin square a ani a by 1 minus cos a kha a right side ani heta a right hand side lampang cho hi a all samzo ka amai ro chu khami hetia kan multiply hi hemi hi shet tura apoi mo awangin khate ha kan ena heta right hand side lampang hi kan en le chinang right hand side lampang chu all sam tol tu ani sin square a chu 1 minus cos square a ni ti kan thria 1 minus cos square a ni ti kan thria a chuan by 1 minus cos a 1 minus cos square a chu 1 square minus cos square a square minus b square angani awangin 1 plus cos a into 1 minus cos a angin kada thaya by 1 minus cos a
1 minus cos A la hei ka cancel anga abang chu 1 plus cos A hemi step akan cho hemi akhani ta ni hei ado 10 number 10 kan nang kasoi to ang khanin guidebook kha lo lei ula a cho na khami kha lo en ko khami en chungin lo ti ula hemi hi lo en ula video hin lo en mi ula chu tiang chuan hria thiam ol samang question number 9 ang te po kha fel fai thlap da chu a boi thlak dong no to ka explain na nen chuan chumi ni wang chuan yang ka kalsan to panga explanation chu khata heta hian video a hian a om veka fel fai dewa oma kha guidebook a mi nen khan tiang hadin en ko panga intan hria thiam ol sam zual pha don ani next question number 10 en leta ila le a left hand side lampang hi true cosec a a chantir kan tum do na cosec hi 1 by sin angani a ani chuan he lampang po hi sin omna anga da kan tum do ni sin emo cos emo a basic anga da kan tumanga chu tiang tur chuan 10a chu sin by cos ani sin a by cos a by 1 plus sec a chu 1 plus 1 by cos a ani a ti chuan hei hi cho chu zom taila cos a into 1 cos a plus 1 1 plus cos a pekin cos a plus 1 ai nang reng o by cos a ron chuak don ni chu a hnuai lampang kha ni ta ni cos a plus 1 by cos a ron chuak anga heta hian cos a le cos a hi ka cancel thaya a chuak a chu sin a by cos a plus 1 ni a tiang che thau khan le lampang side hi minus te ka chok ve anga hemi te pani danglam na chu minus sin chau hi ani me awangin heta hian minus sin a by cos a minus 1 aron chuak don ta ni cos a minus 1 chuan heta hian thil poimo deuh pakhat aron om ta ni anwai lampang hi en chin ta ila cos a plus 1 into cos a minus 1 cos a plus 1 into cos a minus 1 hi a plus b into a minus b angani a hei hi kan chok ani chuan cos a square minus b square ani a chu kan ti ni chuan cos square a minus 1 square 1 aron chuak don ni cos square a minus 1 hei identity sa kan nei lo kan nei a chu 1 minus cos square a zo kani a hei hi is equal to sin square a kan nei a cos square a minus 1 chu a buai thlak dona chumi ani awang chuan heting heng kan ti don ani 1 minus cos square a chuatir kan tum ti kha theta ela 1 minus cos square a chu 1 plus cos a hei chu hemi nen hianin anga hele hei hi into 1 minus cos a ani 1 minus cos a kan multiply angai ta hei cos a minus 1 hi 1 minus cos a ka chantir angai ani ama ero chu ka pong pu da top theilawani chumi tur chuan cos a minus 1 hi 1 minus cos a tia ka da ani chuan hei hi sin in thla kanga integer sa khan hemi hi chiang dewin kan explain ani chumi ni wang chuan in cho don huna khalampang khami integers episode kha uluk dewin in lo en phot don ya ti chuanin tuna chuan hei hi kan chok chhun zom thei ta a cos a plus 1 into 1 minus cos a chu hei hi in buai lo nan cos a plus 1 hi du chuan 1 plus cos a ti in hei chu kan pong kan da top thei dang lam na om lo ani 1 plus cos a ti le cos a plus 1 amai ro chu 1 minus cos a ti le cos a minus 1 ti khain ang mi lo ti hriat tur ani a ti chuan LCM atan hemi te pan hi kan multiply anga hei hi tiang kan cross multiply tur kan ti kha sin a into 1 minus cos a sin a into 1 sin a minus sin a into cos a sin a cos a plus sin a into 1 plus cos a sin a plus sin a cos a achung lampanga hian
minus sin a cos a le plus sin a cos a oma ka cancel anga hemi te pani hi abanga chu sin a plus sin a true sin a sin square a te lawania chuan anhoi lampanga 1 plus cos a into 1 minus cos a hi a plus b into a minus b angani wangin 1 plus cos a into 1 minus cos a chu 1 minus cos square a ani a 1 minus cos square a chu sin square a ani a chuan hei hi sin a hian to the power 1 aron ni a abanga chu true by sin a 1 by sin a kha cosec a ani awangin true by sin a chu true cosec a ani ve mai ni Class 10 Maths Guidebook Denis Ralte siama hian zonate shilfianate tam theyang berin mizo tonga da ania exercise question chau nilavin chapter 10 shilfiana a ombaka chol samdante formula mandan le by heart ol samdante da chinani board exam tura in prepare nan question luite cho savek ania tin guidebook hian formula booklet achom ngal bokani Aizol bookstore shanga ilaw leve nge donya the question number 11 kan enanga a question akalo en ve ula ta hianin zia chhuavek hi a har sa thina ka zia te deuh chuanin phone vela ena boy thak anti trin box ya chu mini wang chon left hand side chau hi kan zia kang sin plus cos by sin minus cos plus sin minus cos by sin plus cos sin le cos to a basic ani kan ti kha 10 te chu lita se ta hian sin by cos anga te kan chan ti ranga mo cosec chu 1 by sin anga te kan chan ti ranga ma se hei hi sin le cos a basic ani awangin kan ti thei om chun chu kan bel to pang hei hi LCM atan hemi te pani multiply ani anga chuan kan ti tura chu achung lampang hei hi cross multiply tur kan ti kha sin plus cos into sin plus cos chu sin theta plus cos theta whole square ani chu tiang che thau chon hei kan cross multiply anga sin minus cos into sin minus cos chu sin minus cos whole square ni ve thong ta ni hei hi kan du chuan a plus b whole square plus a minus b whole square angi kan expand thai ani a plus b whole square a square plus 2ab plus b square ti ang khan amai ro chu a ol sam deuh a shortcut a chu hemi formula hi hria ula tha a plus b whole square plus a minus b whole square a plus b whole square plus a minus b whole square chu true a square plus true b square anila pekin true into a square plus b square angani true into amaza jok square plus annung jok square tang han theta ula ani chuan hei hi true into sin square theta plus annung jok cos square theta by anwai lampang a hi a plus b into a minus b ani awangin a square minus b square sin square theta minus cos square theta chu sin square theta plus cos square theta hebi a hi sin square theta plus cos square theta hi 1 ani kan ti kha into 1 ani ta true by sin square theta minus cos square theta ani ti chuanin hei hi du chon ala chaw chhun zom zel theia tlampanga hian amai ro chaw athui don ala tu ka chumi ni wang chuan right hand side hi chokila hemi method hi mang ula a ol sam pha zo kang right hand side chu true sec square theta by 10 square theta minus 1 ani a heng ho hi a basic ang hawa hian tenga hian ron chantir kan tum thei jok ta ni engti kan ti ang true sec theta chu sec theta hi sec square theta hi 1 by cos square theta ani a ani chuan true sec square theta chu true by cos square theta ti hriat to true by cos square theta by 10 square theta minus 1 10 square theta sin square theta by cos square theta minus 1 ani a true by heta hian
thil pakhat chu train kha chu hemi step a hianin denominator le denominator kha an cancel mai thin ani kha kha a theilo plus emo minus emo ala om chung chuan hele hi hemi le hemi hi a pong po cancel tha om zia chu a denominator le denominator cancel tur chuan fraction kha a chung lampanga tram khat 1 tram a hnuai lampanga po 1 tram a awm angai heta chuan a chung lampanga hian hei tram khat ani a hnuai lampanga chuan tram khat tram ni alani awangin denominator le denominator kha ala cancel theilo ti hriat tur ani ti chuan true by cos theta chu true by cos square theta iti in kan da anga by hei hi kan pai vele ang fraction le number pa ngai cos square theta into 1 hi cos square theta an dia sin square theta minus cos square theta sin square theta minus cos square theta by cos square theta heta chuan en chin ta ula achung lampanga fraction pakhat tram pakhat hei fraction pakhat hetiang thai khata om ho hi fraction khat an ni zel anhnuai lampanga po tram khat hei fraction pakhat ani to wangin fraction pakhat le fraction pakhat chu te ka cancel thei ta ne cos square theta le cos square theta ka cancel anga abang chu true by sin square theta minus cos square theta hele hi la winang che ta ni ti khan number 12 1 plus 1 by 10 square theta by 1 plus mi and chin taila left hand side hi enila 1 plus 1 by 10 square a chu 1 by 10 chu cot ani kha cot square a into 1 plus 1 by cot chu 10 ania 1 plus 10 square a chuan hei hi 1 plus cot square a hi cosec square a ani a into 1 plus 10 square a sec square a chuan cosec square a chu 1 by sin square a ka ti thaya into sec a chu 1 by cos square a chuan 1 into 1 1 by sin square a into cos square a lelam pangkan santir tur kha han en chin ta ila 1 by ani a sin square a minus sin to the power a anhnuai lampanga hian sin chawa oma cos om lo ani chuan kan chaw chua hian cos hi om lo tur ani wangin sin a ka chan tiranga 1 by sin square a into cos hi sin a chan tir tur chuan 1 minus sin square a ani sin square a chu multi chok taila 1 by sin square a into 1 sin square a minus sin square a into sin square a sin to the power 4a. Okay, question number 13. Kan enanga henta hianin right hand side lampanga hian trigonometric ratios kapakat ma om to lawa chumi ni wang chuan trigonometric ratios ti kha anin cancel ral vector ti na ani a chuan cosec hian engtin nge ka cancel ang cosec hi sin ne na ka multiply chuan 1 ani ti kha kan hreto a chumi ni wang chuan hetlam atang hian sin ringot chhuatir kan tum don ti kha hrita ila sin ringot chhuatir kan tum don awangin hetlama left hand side a cos lo oma hi sin a ka da don ti na ni ta ni chu chungai tu athiam ngai textbook vela a chaw sa velin en chuan engwanga cos hi sin a da ringot nge ni ngatinge sin hi cos a an da velo ti angzo na te po kha lo om mei theya khati angzo khan ngai tu turani ti chuanin sin to the power 4 theta sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta hi cos square theta square ti nga da thei ani cos square theta whole square plus 1 into cosec square theta chuan sin to the power 4 theta minus cos square theta hi sin aga da don awangin 1 minus sin
square theta ti in kada anga whole square plus 1 into cosec square theta. Ti chuan hetilai ta ka hi sin to the power 4 theta minus a hemi chin a hi 1 minus sin square theta whole square a minus b whole square angina oma khalai kha en chiang lokila a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab ti hian kan pong bubai har top zela man thiam lo a ol sampha em ani chumi ni wang chuani hetiang zong hen hreta ila a hi chu a masa jok b hi a nu hnung jok number masa jok first number atanga minus second number whole square chu a first number kan square anga a dot tu a plus kan tianga a second number kan square le anga chuta minus kan tiang heta hi minus ani chuan hem hi minus ani chuan he hi minus kan tianga true in a number masa ber first number le second number kan multiply yang tiang zong khan hreta ila heta po tuna kan neya po hian 1 minus cos square theta whole square ani a number masa jok hi a ani a number nu hnung jok hi b ani heta hian b hi square lo om sa a mai ro chu kha buai lo tu number nu hnung jok kha square ani ti na ni meya nakina khan heta hian lo en sin ta ila hi viang a number masa jok square a chu 1 ani number masa jok 1 1 square chu 1 ani plus kan tianga a number nu hnung jok square a number nu hnung jok hi cos square theta ani ata square o mawang hian kan square sa to ti na ani lo hei a number nu hnung zo ka kha ani a number nu hnung zo ka po hi ka square that le anga yani chuan minus katianga true in a number ma jok le a number nu hnung zo ka hi ka multiply me do ni true one is true true into cos square theta true cos square theta khana ron kal do ni tlamba hen kan chok thalenga a ria thiam me yang heta hian hei hi 1 minus sin square theta whole square kha ani hei hi minus ani wang ta hian bracket ka dala nga ya plus ni se chuanin angai to hran pa lo ti kha hreta ula 1 square 1 plus sin square theta square hei hi hemi square sin square theta square to sin to the power 4 theta minus true into 1 true into sin square theta true sin square theta into cosec square theta chuan bracket ka remove anga ta bracket ka remove a bracket om to don lawa wangin hi bracket hi ate ka mang thei to ta ni chuan a dot tu a chuan sin to the power 4 theta minus 1 minus sin to the power 4 theta plus 2 sin square theta cosec square theta anianga sin to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta chuan minus 1 plus 1 abanga chu true sin square theta ti zong ania true sin square theta into cosec square theta hi 1 by sin square theta ti in da taila 1 by sin square theta le sin square theta ka cancel abang zong chu true 1 are true ani mai